Novi plan Europske unije za Bosnu i Hercegovinu. Najbolje bi bilo da Austrija ponovo izvrši aneksiju. Europska unija je dostavila spisak uputa kako bi naša zemlja što prije ušla u članstvo ove velike porodice. Spisak nije dug, tačnije napisan je u jednoj rečenici i kratko i jasno objašnjava metod kako da naša zemlja postane dio ove unije. Da se ne lažemo, vaša zemlja u ovoj konstelaciji nema nikakvu šansu da pristupi Europskoj uniji. Nemojte živjeti u lažima i smatrati da ste dovoljno civilizovani da pristupite Europskoj uniji. Od naroda koji su priznati u vašoj zemlji, jedino Hrvati mogu bez problema ići na naš prostor, ali su ostala dva skakljiva. Zato ja predlažem da izlobirate s Austrijom da vas ponovo aneksira, jer je to jedini način kako da nam pristupite. Vidite što radimo Turcima već decenijama i neće se vjerovatno nikada priključiti. Možete vi glumiti Europejce do preko sutra, ne pije vode. Mi znamo ko smo i na kojim principima funkcionišemo i nećemo ih se odreći. I znamo s kakvim ljudima imamo posla i zato apelujem da koliko danas počnete moljakati Austriju, a ako ona uopće ima neki interes da vas pripoji sebi i tako ćete kao njihova pokrajina uživati u čarima i luksuzu života naše unije. Istakao je Oliver Valerij, komesar za politiku susjedstva i proširenje Europske unije. Vrh Unije poručuje da džaba gubimo vrijeme s dosadašnjim uputama, jer su nas tako samo testirali da li smo barem imalo svjesni na šta nam indirektno ukazuju.